tema Kumasi Asante Kotoko womonso akache na refi oba no wane se fans ni bia dwa se omo hu de ekọ da ben na team na she train na se Mariano Barreto no oba na se wo ma ase Kotoko fans ni be na she the who direction of the team emu nchemu ni na wo se na wo twetwa mu no na Asante Kotoko she training ase e twen Ghana ya league no October na de toso aduonu nkron na league kese hyase na chitafo na champion fo se na nkanya bia omo hyase nkeka omo ho na hu sesie no enkoso toti na so sabra me kasai omo coach Mariano Barreto omo pio my Ghana mu na se omo tena fie no ma ya hwe han na players yi omo didi adade ensem fata eno nam so ntie chitafo na dwa omo tena omo nsa ompanifo so omo mam nante nyina goprama so nhya hu sesie ase na se yesha league na se no ma mbo mo ho modene a ensem mo ho bia no omo ka de a kire mpanifo so omo na mmoa na players yi ahu sesie mapa no omo fa ngu akwan mu